Ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo ngay nabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipairay aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manan nga orasyo amin papagayam. Medyo nabayag met basit aditay nakapag-upload iti drama tayo. Ngamita, intay rugyan manen timang ipatangatang kadag iti kabarbaro at drama. Ket sapay lakuma, taing kay manen tarabayen. Itangarod, adto'y man ti istorya ngayon tay warwaren dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Oy, Alfredo, di naksamot am-ammon. Ay, si kamot gaya Marites. Ay na. Anya man ti Marites mo Oy, agtal na ka dita ha? Kat si kamot ti mabigbig-big at chismosa dito lugar tayo Nagmayat matanta kulay dita buok mo. Gold samad dita. Ay, balitok. Wen, bagay ko Bagay mo nga rod. Nagpakulayam aya. Siyempre, ije parlor pagtrab-trabahuak. Parlor itan ti pagtrab-trabahwam. Nabayagen, itamla na damag. Kunak man no numero uno ka at chismosa. Ay, kunak ano agmulmula ka pailaang itilaya. Ay na, sana para day ta at trabaho ti beauty. Ay, umay kanto agpakulay ije parlor mi ha. Apay, mano aya ti bayad ti pagpakulay iti buok. Ay, kaya't mo talaga. O sige, ibagakin ka ti presyo na. Ada promo mi ita. Awan magkarga da iti awalit. Oh, apay abuk-buk kitam day tawalit ko. Bakit? Anya ti serbi da iti awalit. Awan mo't karga na kwarta. Ginastos ko gayam para ije garden ko. Ay, saan kan nga agwalwalit? No awam laang kwarta na. Addan to inton makalakwak iti mulak. Kaanong tupay ngay? Aguray ka Hinnem abulang ti palabsag. Ay, mabayag pay. Apay ayang agaganat kalaunay. Kaya't kung nga ron, mat nga ipakulay da ito'y buok ko. Anya, ipakulay mo pa'y laeng. Kat nagmayat nga ruden ti kulay na. Anya ko matikulay na. Nangisit. Saan ka di akasta ti umno akulor ti buok? Kaya't ko asukatan. Anya nga rod akulay ti kayat mo. Di ko man nasilang ka. Jay, adayo ak pa'y laeng. Madlaw dan asyak ti sumungad. Kayat mo ti agpapansin. Dito'y gayam ti parlor yaw. Nagpintasan niya. Kaslamot lang kapintas mi ababakla. May kayo agbapukis. Andam, customer yaw Kasta talaga. Tanalalaing kami a beautician dito Mala, agtugaw kan. Tarugyan kan apapintasan. Ay, umay kulaang kinita mo't ti parlor yaw. Kunak no may kagpapintas ita. Awan pa'y nga rod kwarta. Sikapay mo ti maawanan. Nagagat nila kay mo nga garden. Manulaang met nga 5,000 na bayadam. Pampanunutot nga rod no pangalaak iti kastagatan. Ay na, nagkapoy kan aya. Umutang kan akin ni bakit nati. Ni bakit nate? Di ada kantina na. Iso mismo.
Apay, di mo amo nga agpapautang iti kwarta day di bakit? Itala ang anak mo. Nalakalaan ti umutang ken kuana. Ingkan umutang. Anya ti katanga, Marites. Saan nakagumatang? Nana nate. Kung nakano gumatang ka. Nana, agpapautang kagayam iti kwarta. Nakaamuam iti dayta. Adda nang ibaga kanya. Dagiti laeng ammo na ti agbayad ti papautangak. Iso adyak kayat nga iwarwaragawag. Saan nakakasta na? Nalaingak nga agbayad. Nagrigat ti agpautang ka dagiti tiwod nga agbayad. Nana, umutang akman iti 5,000. Anwam, igatang ko iti agas nila kay ikaw. Agsakit aya. Kat no inaldaw mo't makita ka lumabas diti istor ko ama pandita bangkag na. Nana. Kasla na pigsa. Ado ti sakit na dayjay. Adda ulcer na, nana. Gagangay asakit, dagiti nagagut dayta. Isu apautangan na ko, nana. Tamapan ko ipa-check up nila kay ko. Bakit? Agrik-reklamon dagiti ubing. Mabisinda ka noon. Apay asaan ka nagluto? Andalaang na panak. Nagluto ka kumapay, asak bay arimwar ka. Nagluto ako. Darasam tauray sakit mabisina kon. Siyakla amin ang tinamnamaan nyo mat dito'y balay. Saan ka din nga agreklamo? Urayam dumadakkel dagiti ubing. Tas si kantumat ti pagsirbiyanda. Martin! Oy, Martin! Dumagas ka man dito, oy! Nay, apay, nana nate. Nagkapuam? Di bangkag anana. Impa-check up na kan ni Marites. Apay nga ipa-check up nak? Anay, kunanamot nga da ka no sakit mo? Anya kumamot nga iti sakit ko, nana. Imutang ngamin kanya kiti kwarta. Igatang na kano iti agas mo, kan pagpa-check up mo kanaw. Anya? Diyak amo day ta, nana. Sabali nga rod atin ang igastusan na iti inutang na. Isumat lagayam anasapa arimwar ijay balay mi. Kunana amapan makitsenda. Na may saan nakgayam ti asawa. Unatin taday ti kulot-kulot a buok mo, ha? Siguradwam apuminta sa akwang? Katuna. Basta ti aramidak dito yung buok mo, jay naka-promo. Wana, kasjay. Adapay nga min pukis ken kolor na day jay. Syakton ti kapipintasan iji lugar tayo. Sika? Saan ka di asyak? Sika ita. Tanakulayan day tabuk mo. Ngam kalpasan day tao syakton ti kapintasan. Wan man laingan. Sikan no sika. Kukwa mon ti trono, ti kalilibnosan a Diyosa, iti lugar tayo. Mangri ka pa kon, Martin. Asino ay ati urayam? Bakit ko, nana? Di matla sumangputan. Kat ko na mo tanapan na kitsyenda. Isumat ti pakada na. Nga mapay nga wampay mo. Sos. Napandan in shopping di inutang na 5,000. Nay, ada sumungad at tricycle. Kita man. Ang mga nun ni bakit kung tinaglugan iti dayta tricycle.
Lakay, ikan na kun iti pagplitik. Pagplitin. Apay, awan na bati iti kwartam. Dumawatak ayan wadda. Manuaya, 150. nagninan. Arki lang arod. Mangted kan tabayada kung di tricycle anang itulog kanya. Agsao ka matalakay. Anya ti makunam di ti buok ko akaun-unat. Awan lat dikar aramidan. Kaya't kung garud mo ti pumintas. Uray anya pa'y ter aramidem. Saan ka na pumintas? Kunamlan na sino ka ngagsasao. Addan tumadlata ka sa pulam kanyak Day tabuok mo tinangigastusam iti kwarta nga inutang mo kininana nati. Nagkurakan ka nga imutang akon kwa na. Iso mismo. Imbagam ka no paggatang mo iti agas ko. Chismosa abakbakutan. Kaguram ket aramid mo. Saan ako nagumatgatang iti istor na. Kunak adi na ibagbaga. Imbaga nagayam ken ka. Ti panunutam kit di. No sadino ti pangalam iti pagbayad mo ken kuana. Saan mo nga yalang-alang abayadan ni nana nati? Tasabali ti ugali day jabaket. Nana nati, nakitam ka din di kapipintasan dito yung lugar tayo. Kano si kamot dayta? Saan itan? Adda nakin igamit ti trono. Asino? Ni Marites. Ah. Nagpintas di inunat kan kinulayak abuok na. Bagay na si ka. Inunat mo jay buok na. Impaturay ko akas la alambre. Aha. Kat, manungay ti imbayad na kan ka. 4,999. Ay, no kasta. Imbayad na amin kan ka jay inutang na kanya. Imuta nga talaga kan ka, nana. Inikak mo't adagos Tako na nagaigatang na iti agas nila kay na. Tagayam pagpapintas na. Ay, nas ka nabayadan na rin jay adagos. Wen, bayadan na. No gaya makitam ni Marites. Ibagamit abagay na jay buok na. Marten, dumagas ka man dito tirsinak Apay nana. Ibagamot akan ni Marites nga umay agbayad iti inutang na. Saan mo tin lumablabas dito ayan ko? Paggatgatangan nan ngay. Dita sa bali nga store An-anusan na timang likaw. Tapno saan lumabas dito yung store ko? Bayan nyo nana. Tay bagakin ko na. Ay, saan gayam anasaya at apautangan day tasawam. Nagtiwod nga agbayad. Itaman labuk muntias asikaswam. Sagsagay sayok lang mo. Pimanawak dito'y balay aday tabuok mo ti aprusam. Itaasim mang petak. Isumat latat isagsagay sayam. Kanya ko ma. Naurno nga dagiti inawam iti lababo. Saan ka pa nakaluto? Anya nga iti kanan dagiti ubing nga gapoy iti eskwilaan. Ay wun, agluto ako. Agoray ka mo't ang amin. Ungayam, agsingsingiren ni nana nati. Di la makauray mo't day jay abakot. Di kamot kanon lumablabas iti store na. Wala, tambok magsinger. Kababain. Agutang-utang ka, ngam di kamot agbayad. Agbayad ak tulata. Yung ka makisarita, tasak ti singsingiren na. Makitak lang day abakot pagsasawa ka talaga. No, tas ikapay ti adaganas na nga agunget. Makapasuron nga min. Kunam mo lang saan ko abayadan. Yung kakatagluton. Pumanaw ka dito ayan ko. Makamalas ka. Awang gayam, saan mo abagay day takulor ti buok mo? Nita, barsakon ka dito makitam. Jak maawatan no kulor day ta, wano purpurnan. Ay, barsakon ka talaga dito makitam.
Apay ngay ngagpurpur mo't tanday ti buhok ko. Saan mo ti ko, nak? Nadlaw nila kay ko. Inuyaw na kay. Dandani ak nga rutag sangit. Ay, narigat met ngamin ti mauy-uyaw. Anya ngay tiaramidap ti buhok ko. Amom na apay apinorpor. Sinurot ko mo dya imbagam. Ajak digusan iti inaldaw. Kurang ngamin ti maintenance na. Anya ang maintenance. Adala ko may maintenance. Kababaan ti 1,000. Ah, anya? Ay, naginamutan. No kayat mo na silang lataday tabuok mo, kan maikat dagita purpur na, o di gumatang ka. Ah, pangalak ngay iti 1,000. Singasing kulaeng met, dahita no kayat mo amamintinar ti kinapintas day tabuok mo. Kaano ayang aglako nila kay ko itinatang amola na. Ta isulaang kan ti pagdawana. Nagligat laki din ayang ayan anay na ito'y akwarta. Marites! Oy, Marites! Ah! Ay, nananate. Si ka maggayam da ita. Imbay ka maggayam na kitsyanda. Uy, nana. Umayak mo't gumatang itilako. Ngamjak magatang amin. Takurang mo't igatang ko. Taadda dagiti naglaing nga umutang. Ay ngamsanda mo't nga abbo ti agbayad. Aya? Adda pa'y dagiti daddo mga ilong mga dakano ag singir ka. Kwa. Mapasagidan ti mapasagidan. Imbag man ta nakapaunat ka iti buok mo. Ada pa'y kulay na. Ngamjay utang mo, saan mo pa'y anabayadan? Kwa, sige, mapanak pa'y nana. Ada pa'y mapan ko gatangan. Hoy, umay kanto agbayad ta saan kumot adinaw dawad dya inutang mo kanya. Nay, apay atinalyam mo tanday tabuok mo? Uy, umot nga may. Ibagbagak laang matipudno Lakay. Kaano ayang aglako kay tinatang mo? Dahit ako makit, ibagakan ka. Kasapulak ti kadwa ngagpuros iti bunga dagiti natang amulak. Sanon? Siya kun mangtangdan ka pa'y laang mat iti sa balay. Ay katwa na. Ang kayat mo mainitan day tabuok mo? Ay, bayamo na mainitan. Basta makabayad ak laki ti iti utang ko kanina na natin. Ay, masaksak na ka talaga kadagiti ibagbaga na kanya. Day, manglukatak pa'y laang Marites. Anya aya ti gatangaw. Kwa, nana. Umaya kun agbayad iti utang ko. Jay 5,000? Uwa, nana. Mabit lang Adto iti bayad ko. Ay, nagmayatin abuy na manod ay itaw Nay, pinapukisam samad day tabuk mon. Nagababamot taon. Pinapukisak ko nila kay ko. Tanangina mat no iji parlo. Sa bagay. Bagay mo day tabuok mo ita. Ay, nangina nga maintenance na no atidong. Sige nana Inakon wan. Ay thank you dito'y bayad mo. Ti kinapintas ket temporaryo laeng ngem ti reputasyon ket tungpalbiag. Unaen ti obligasyon ngem ti beautification. Papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti maysa manen nga istorya. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Claire Dalida. Musika pinartuat ni Benji Rabi. Dahito drama ket na isang rat para iti Manong June
Drama Channel. Agyaman kami iting kay panang tarabay, padaanan, dagiti sumarunupay, aparan.